Praktično, Bosna i Hercegovina je kanta za smeće za Europu, upozorio je više puta Mišo Malčić. Tokom 11 mjeseci ove godine iz Europe nam je stiglo čak 70,5 miliona kilograma mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, ukupne vrijednosti od skoro 562,4 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, u odnosu na primjer, 2020. godinu, uvoz mesa je količinski povećan za 13,7 miliona kilograma, odnosno vrijednosno za skoro 300 miliona konvertibilnih maraka. Domaći farmeri godinama ukazuju na prekomjeran uvoz mesa koji, kako upozoravaju, izaziva velike potrese na tržištu Bosne i Hercegovine. Poseban problem predstavlja kvalitet mesa koje uvozimo, čak i kada je zamrznuto duže od 6 mjeseci. Ovo meso, naglašavaju domaći proizvođači, u Europi ili bacaju ili daju kućnim ljubimcima. Praktično, Bosna i Hercegovina je kanta za smeće za Europu, upozorio je više puta Mišo Malčić. U Bosni i Hercegovini se koristi meso zamrznuto i do godinu dana. Problem je što se to meso mora osvježiti raznim aditivima i fosfatima, koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi. Također, meso koje je dugo zamrznuto, pa se odmrzne, osjeti se na hladnjaču jer poprimi miris od dugog stajanja. To meso u Europi daju kućnim ljubimcima, rekao je Malčić. Podsjetimo, farmeri iz Bosne i Hercegovine su više puta od vlasti na državnom nivou tražili uvođenje carina na svježe i rashlađeno goveđe i svinjsko meso od 10%, te taksu od 1,5 konvertibilnih maraka po kilogramu svinjskog i 2,5 konvertibilnih maraka po kilogramu uvezenog goveđeg mesa. Do danas, međutim, nije uvedena ni jedna zaštitna mjera. Peradari su također više puta upozorili da se u Bosni i Hercegovini uvozi smrznuta piletina nepoznate starosti, koju prodavači odmrzavaju i prodaju kao svježu ili je koriste u restoranima i roštiljnicama. Na ovaj problem nedavno je upozorila i ministrica financija Zora Vidović, koja je svojevremeno bila direktorica preduzeća koje se bavilo preradom mesa Peradi. Kada se mljeveno pileće meso doveze iz Nizozemske, to su ploče. Ono je potpuno crno i igrom slučaja čovjek je jednom iz Hercegovine vozio, pokvarila se hladnjača i dovezao kod nas u klaonicu. Nisam mogla vjerovati da je to meso. I sad tehnolog kaže kada naspete neki prah u to, ono kad se odledi postane crveno, ljepota ga vidjeti. Bolje pojesti pečen krompir nego to meso koje je katastrofalno, poručila je Vidović.